Ngiphinde nginamukele ngani zakwethu kulona-ke udaba oluthinta izakhamuzi zalaphana-ke eDandi ekuthiwa-ke sezize zagugelwa amaphakethe zithenga-ke amanzi-ke khona laphana-ke kwaSithole eDandi-ke ezithi-ke sekuphele isikhathi-ke esingaphezu kwenyanga zingawatholi-ke amanzi. Lana-ke lolu daba luthi-ke izakhamuzi zakule ndawo-ke zivuke umbhejazane zavala ngisho imigwaqo. Zithe abanompompi nabangenabo-ke bayazifanela nje nabo njengoba-ke zithe azisazi nokuthi-ke zenze njani noma-ke ayegcineni kwakuphuma-ke kwawona lawo manzi. Lezi zakhamuzi-ke zisabise laphana-ke ngokuvala imigwaqo kuze kube ukuthi umasipala laphana-ke wesifunda uMzinyathi-ke uxazulula le nkinga yawo amanzi. Indawo-ke yabo ingaphandle-ke kancane nje kwedolobha lakhona-ke iDandi lapho-ke kuzinze khona-ke umasipala-ke wesifunda uMzinyathi. Omunye-ke wababhikishi laphana-ke unkosikazi-ke Khethiwe Khumalo uthe sekunesikhathi ngempela-ke eside umasipala laphana-ke ungazithumeli kwazimoto lezo-ke ezithutha amanzi. Laphana-ke ukuqhuba nalo daba unkosikazi Khumalo-ke uye waqhubeka wathi-ke bayaphoqeleka-ke manje ukuthi-ke bawathenge-ke amanzi njengoba phela-ke zingafiki zona iy'moto. Uphinde-ke waqhubeka laphana kwathi-ke imizamo yokuthola-ke laphana-ke abanye-ke abangaseduze bey'phawulele ngalolu daba-ke ibingekwazi ukuthi-ke kube yinto-ke ibingeke kube kukwazi ukuthi kube yinto eyenzakalayo ngenxa yokuthi-ke kwazona iy'phathimandla ziyakubalekela lokhu. Nabo-ke abezindaba abakwazanga ukuthi-ke babathole. Lana-ke uma siqhuba nodaba ngani zakwethu iy'nkinga lezi ey'khungathe imiphakathi-ke emaningi uma-ke sithatha-ke ukubheka. Kuthiwa-ke iy'nkinga zamanzi-ke azizintsha-ke futhi-ke kwakuwona lo masipala kwaso-ke isifunda uMzinyathi. Ngale kwalokho ngani zakwethu-ke umbiko wenhlangano laphana-ke yamalungelo abantu i-South African Human Rights Organisation wayihlaba-ke wayihlikiza-ke le eyokuthi-ke ngempela-ke umkhandlu uyahluleka ukukwazi ukusiza abantu ngendaba yamanzi ngoba-ke amanzi-ke ayenye yezinto-ke ey'baluleke kakhulu ey'mpilweni zabantu futhi-ke kuyilungelo labo abantu ukuthi-ke babe ne-access to amanzi-ke njengabanye kweminye imiphakathi. Umbiko-ke wathi ukwehluleka-ke kwalo mkhandlu kanye neminye nje yaKwaZulu-Natal akukona-ke okuhle njengoba-ke kulimaza-ke amalungelo abo abantu. Ngale kwalokho ngani zakwethu-ke ngiyocela ukuthi niphawule ngalo daba ngakhohlwa ukusubscribe. Danko.